چاردم و چاردم سال لیل هر دمی خوش و شپال دل و کری بندوار زمان لهمبر گرتی و لال جبدنا حتی سورا حتی پرو کمبرا جی چمو روبار در باسکن هر ناو بخچه گلا جی دیجل هر لباکن برخودیران سلافکن هرن آمده شاکن جیانکنو آواکن برنامه یکی نودم باش تماشاوان هیجا به برنامه نانودان امجار کدیل پیشبری ونه ایرو ام دی سال آمده نه مل آمده رنگینن ام نها جیل جیه که پرخوشن لپشت ما هم چم دیجله هی هم پرا دهداری هی هم جی چای کجر بیجن قرقلار داغی اول پشت مایه ام جوه داره دست به برنامه خودکن ایرو ام هر نوا باجر و ام هیوی دکن خوارنگه هکی ام برنامه خود بردوام بکن دکاورن لما تماشا بکن ایرو نان و دان و ببه کجا خوارنگه هی به کجا خوارنا و الپیش بری و به ام تفهره ببینن ام به دست بید کن وای دیسا مواب آمدی را آنی جم هف ام جپرا دهداری دست بیدکن و بر باجیر و دچن اف باجار قدیم گلک مازوانی کریش کروان و ریبور کان ره هر تم مازوانی باش کریش میوانان ره جبروی دهیلا خوارن و خوارنگهی ده گلک پیشکتیه بله تماشاوان این هیجا ایرو ام به برنامه که جدال پیش بری ونه نها ام هاتن خوارنگه کی اف در خوارنگه کی جدایه چوا حتی نها نان و دان ده و هکوند زانن ما بچکرنا خوارنا ام ده هاتن سر اکرانین و لی ایرو امه به فرمات کدی برنامه خوا بریو ببن ما گویم هاتن جم خوارنگه کی اف در جهیلا کتکارین کود سازین دولت دخابتین و هاتنه اخراج کردن جهیلا وان و هاتیا آوا کردن بناوی امکچیلر بناوی کتکاران هاتیا آوا کردن نها ام جور ام دست به برنامه خو بکن ام دربازی هندر ببن هم پرسکری کیوان هم حتی نها به چی آوایی ویدری آوا کرنه ام ویا ببینن هم خوارنه کوچه دکن ام ببینن سر اکرانین و به پرانیجی ام بار صحبت بکن در دیوان کلیوان ایشوان جانوان اف کسین که هاتنه جم هف دخوازن کاره کی چواب مشینن ام ویا بوره پار و بکن نها هم دست دربازی هندر دبن و دست برنامه خود کن بله ام هاتن خوارنگه ها امکچیلر که کس پی ما پیشوازی کرد ام سپاس کن دسته کده جبوه امکچیلر جهه کی چوایه جهه کی 2017 دا ما ورا چکر اف ساله که آبادیه جهه سالونا خوارنه کتکارا یم جهه وارد بجم بله دست پی که وقتی که بریم بینجی من اجتماع را بحث کرد مگوه در کتکارین کد سازین دولتی دخابتین و هاتنه اخراج کردن شهیلا و هاتی آوا کردن و چند کس هاتنه جمعه هم 22 کس 22 کس اخراج بون هاتنه اخراج کردن یعنی پشتی قانون حکمنده قرارنامه خود بیجنه بیا هاتنه اخراج کردن و گهانه جمعه و ویدر آوا کردن نزدیکی سالی که مبرا چکری جیورا چکر او فکر شکو هات کون بدر آوا بکن یعنی ام برد سازی صندوقی بسیار خدیم ام سازی که ما بو ام کسی تدی صندوق دا مکار دکر گله کسبون که اندامه ما بون یعنی از بیشم گشتی که بون بسیار و فکری که حوالات جمع حق وک آلترناتیو کنی چار بکن یعنی ام اخراج کنه ام جی خورونه ماجد تشتکی واد عند گله که والا من سر گله نقاش کردن جبین کردن ما ام چت کارون چه چیکن فکری که واد نظام يعني عندك هذا وهذا فكري وان امجي تفا رونشتو بيش نجمها بيش نجمها وماجي بريارك دا ما قوا مي جاكي وها افا بكم اي باشي يا مثلا صالي كيما فيك وافاكر ما افاكر شخوا بوليتيقاي كي دولتي هي دخوازه مروه برچیبون تربیه بکه اشتش ایشو کاری بکه ده هیلا زراعی ده
ام بیژن جبو کو که خل به هلبرینه نکه üretim neke her tiştî dikin ji bo ku millet birçî bimîne birastî jî ev çend sala em viyekî dibînin îca we alternatîfekî wiha dît we got em viyekî qebûl nakin û we vê dirê ava kir birastî jî karekî pîroz e em we yani ji bo wî awê jî em we pîroz dikin îca hûn li vir xwarin çê dikin hem xwarina yani li vir jî xwarin didine ar rojane nava rojê mesela ez bêjim xwarina me ne rojane wekî dijî na em hindik saziya re mesela ez bêjim dibistanên taybetin tiştê ew re em canê xwarinê giştî dişînin yani ha xwarin hem li vir çê dikin hem li vir çê dikin ji dervê jî ez bêjim ji bo şînam çê dikin ji bo dîlana daveta falan em çê dikin ji bo mevlûda em xwarinê piranî çê dikin dişînin yani em dişînin wa derana kesekî ihtiyacı ew ê wan hebe ya wî em çê dikin û dijî nava rojê em ez bêjim weke danekî ji bo xwarinê yani ez bêjim vira em çê dikin li tên eywana vira millet diqat ji xwe tên li vir xwarina xwe dixwin û nava rojê millet tê vê dirê jî xwarin dixwe û her wiha û nava rojê nîvro xwarin derdixin ji şîna re û ji daweta re ji wekî de her dem jî em dişînin mesela êvar bi sibê bi yan jî ew bi giştî ji derve re em dişînin mesela dik nava rojê tenê em li vir millet tê li vir ew dike çend çeşit xwarin derdixin çar çeşit mesela çar çeşit de yani bihayê we jî ez çar çeşit em dibin fakat alternatîf hene mesela cana jî ez bêjim hindik xwarin sawar û riz birinc em dibên riz wana dudun li ber hev te diye ew cana ew mesela ez bêjim xwarinên evê li ber wan tê xwarin ez bêjim goş bin tirşik bin tiştê wer bin jî wana caneyê cureyê wan sêyî çar ew dibil ber hev digere caneyê mesela ez bêjim şîraniyê yan jî dew xwarinê xweş çê dikin Valla xwarinê xweş em xwarina xweş e belê niha em ê hem çêkirina xwarina Songul baş dizane wî karî ew dik yani ez bêjim wekî teknîkî ez pêş xwarinê fehm nakim ama ê çê dikin ez bêjim xwe ya hem çêkirina xwarina hem jî em ê ser sifrê jê tam wan jî binêrin ka çawa çê dikin ev kesên ku gihane hev we vê dirê vekiriye yên ku li vir dixebitin jî hene newsa yani ji xwe piranî ew mesela dikese hevala ji xwe mesela karekî dîtin falan ew derin dixebitin lê bi giştî biryara me ji xwe vaya ne ji bo saziyekê tenê bazirganiyê yan jî wek alternatîf bû lê me got kesên bêkar hatin ji kara hatin avêtin werin li vir bixebitin jî yani armanca me serêke ev bû yani ev kesana dikarin bixebitin yani debara xwe bikin ji bo wê me esna ve saziya vekir neke rastiraş ez bêjim sedî te dîş bûna helekî bizirne kamerayê jî ku temaşevanê me jî baş demînin yani altê me dîfa me esna ewilî armanca me ne serêke ev kesên evalên hatin avêtin li vir bixebitin debara xwe bikin armanca me ne serêke da mezrandina vira ev bû dûra jî weke ez bêjim bazirganî ji pêş ket yani kar hetana dibe ez bêjim heft heşt canê neh de hevalê me dixebitin kesên bi qayqaya hatin îraş kirin cana jî yani hem û bi xwe dixebitin em xwe jî dixebitin ew jî mesela em dik hevalê me karekî dibibînin em dik ji derve de jî wek ez bêjim çend kes alter tên dixebitin yani mesela bi wî avî em debarê dikin piranî ama em hemen em bêjin giştî ew in hevalê me nîxraş kirin ku hatine îxraç kirin yani wek min gavadî jî got bi rastî jî karekî pîroz e duya alî de jî yani hem xalpiya girtin mühîm e hem jî mirov xizmetekî jî bike ew jî mühîm e û ez dibêm di nava rojê de gelek xwarin jî derdixin ji hem ji daweta û şîn û filan bêvana re hem jî rojaneyê ku saziyên ji we rojane her roj ji we distînin hene xwarinê distînin erê û çend heb dibistanê taybet va ciyên rehabilitasyona falan hene em nava rojane her roj rojane nav hefteye navî hefte girtînin saziyana nav hefte em her roj ji wan re xwarinê dibin bi erebî em dibin didin wan eger ki imkanê me çi bin em dixwazin wê em dikarin hevarin temaşevanê me bidin dikarin hatin tamam em sohbeta xwe berdewam bikin paşemê hem dema tema xwarina binêrin em wî çaxî jî em dikarin berdewam bikin em dixwazin hinek jî metbexê bibînin kalvê dirê karekî çawa tê me şandin em ya jî bibînin em ê paşî berdewam bikin temaşevanê hêja em niha binêrin kalvê xwaringehê çi xwarin têne çêkirin karek çawa dimeşe
ام وی جی بوره پارو بکن ام بین سر اکرانی ما ام بردام بکن ککی صبحی هنک آنی زمان اف خوارنگه جهک تایبته جهیلا 22 کتکارین کو جهیلا دولتی و جکار هاتنه آویتن هاتیه آوا کرن جبر وی دوی برنامه ده امی به فرمات که جدال پیش بری و بن نها هون دخوازن ام بنیرن که کار و باری خوارنگه چواد مشه وکی و دیت خباته که خورد لوی دره دمشه نها جی مبر خدا مطبخا و خوارنگه کال بدره چیته چیکرین لور جی قازان دانینه تی دپیجن فارن تینه چیکرین امینها لبی داره مصاحبت خبر دوام بکن که کیجا خوارن هنه لسر اجاقا چید پیجن امویا وره پار بکن لبر آش پیجامه خوشکا سعودی مرحبا اشتريت شو صافي سباسو چانو صافي خباتك خورتون ماشين افضل شي بر gelme براستي بيناوا هاوينه اون بدري يكجار بيجن herhalde مجبورم چه بله عقبات خود کرد چه کارو خباته چه حاضریا چه دیگه ولی اینو شیوامو تازه هی 400 هست 400 حد تازه قلم çekriye بله از نو کلی بدري کیجه Halil oradayım siz rayonda قلم شویه Hacerler بدري کیجه الجبو taziye مترشكا birinci orta kışı hem taze hem evrayı tırşıka diyorsun bazen perşembe karnıyara var bir hazır diye tırşıka bu şekilde ماجي هذا دربه naviya nevi deri derbe nevi yemeği nevi هل في قارنجه وقارن هم لفر تشيء هم شيء جبو دربه وشيء يعني كسي دعوة توان تازية وان هذا يجي جميلة هذا هاجي أمجن سازية كي خبات كاري وان كل جبت كار قارن tabii يعني هني tabii hayana mesela yeryüzü sofrası mevlüt vaktaki mevlüt işidirler meğer hocaya da full kışım tabii kabul نها إيرو چند كسرتي خوارن درخي İro hafset hab şivamda. حفصت حب Evet. Çarset habim sadece de çı taziye. إيرو حفصت كسر كيرو Evet. أي باشا خوات بشتري آشپیجا مسونگل جی دی سازیک دولت دا آشپیجی دکر. دما حوالین وی جی کارتین آویتن گلک عاجز دبه. وقتی کو تین جم هف و وی خوارنگه هوا دکن او جی بریار ده کو استفا بکه و تولیوان ببه. بله تماشاوان هجا و کند بینن کارکی خورد لیده دمشه ام جی نخوازن جیوان جی بچکی تنگه و هر وها گرمه جی براستی ام نخوازن زیده آستنگی جی بکن خوارنا خبلا چیکن ام صحبت خبردام بکن خوازن ام نبرجی ام کارم بردام بکن اگر کو ام جوار لبن آستن تو جی کتکارکی دخابتی برید سازی دولت دخابتی نه؟ Eme taşeron firması bu. Maliye de bu mes. Maliye, yemekhane maliye de. Elur da bu heval eminle iş abedim. Heval eminle yani ev sendik hali bu. Yani ama banze şanze sağ evatim muharre bu. Vaktaki iş abedim. Ezkır berkettim. Sonra ev karardan bu abla yemekhane ki ve tecrübeler servis sekine. Ne abitin tabukha. Evet, bu muharre. Evet, bu tecrübeden. Bu ablam tişkiya. Evet. Bu ablam tişkiya var bakın. Em bejin ki em bir çinamıydı. Her yani çava bir şey. Ev bu em nanki kanın derken em bu konuşu. Bevra em par ve bakır. Bu tamam. Mevra bekir. Medes bekir.
Rastım kareki piroz dikin yani tekes pejani zaman bir 22 kez Biz bu kez ilacı eri. Ev gibi. ihraç bine kahve Evet. hep Bu ortama. karid meşinin Bu ortama. Tejimil dayıvan Eja bura cama. Böyle Bu kaç bu er ama. Mücadele mi? Rastım kareki piroz Evet. kiye nedeni yani bir zor zahmetiya jiyanede Önemli olan destek. piştiriya kumro beherle bike ev mehine Ebatı ev zaten. Hemalti rastı yani piştiriya kumro beherle bike bir vakti mro bir çiğ nabine mro Hem la'abi yeki jinabine bir cinalım, Evet. hem bir cinamire. böyle Yani hem halti bir tabii ki. Bezekçiğime burayı, şivameli burayı, hijyenik yemeği viyayı, her tuşteme kaliteyi. Yani başım. tabii ki. Aslan marakudan çukulanmıştır, biraz aynı. yani Erzan jiyem dedin. Ülkejin emmet siyasi lakin işte baş bir şey ben Tabii, yapmışım. tabii. Fırın yeme, isot deme, her tuş birinci kalite. Başı temaşaların heyecan ama berdavam bikin gaveki değil ben damarım. Wek hûn dibînin piştî xebatek bê navber gelek xwarin hatin amade kirin. Îro rojek zehmet wê derbas bibe. Ji ber ku ji 700 kesare wê xwarin bên amade kir. Di kelekîja havînê de û di germa metbexê de bê navber kar tê kirin. Dema saet tê dora nîvro êdî dor tê ku ev xwarinên hatine amade kirin bên belav kirin. Bele temaşavanın heyecan me xwarinê xwe amade kirine ev xwarin îdî wê niha derkevin em ê bine dibistanekî. Ne wa me çiçek kiriye bacanê reşe Bacanê reşe, savarı, birinci birinç rızı, belê o li vir şiraniyeyi. şîranî heye ev xwarinê dî hene. Em yekî dijî were, xwarnek dijî. Xwarinekî dî jî tê. Tırşık he, ev Ew were. jî tamam. Em wara bevra bivin. Em ê niha ku amade bûne O şiraniye. şîranî He, şiraniye me. Tamam. He. Xwarinê ku me amade kirine em ê niha li erebê bikin Erebê em ê bikin. bine dibistanê. Dibistanê, eri. Tamam em dest pê bikin em E tamam. herin. E tamam. Ji alîkariya te bikim. E tamam, em ê bevra bivin. Em dest bi birina xwarinê dikin. Piştî em xwarinê di wesayetê de bi cih dikin dora birêketinê ye. Em ê îro ve hinek li Amedê bigerînin û xwarinên hatine amadekirin em ê belav bikin. Me xwarinê xwe bar kirin îdî em ê herin dibistanekî lûr em ê xwarina xwe bine wê derê. Belê temaşevanên hêja em berdewam dikin wek hûn dibînin xwarinên me ku ji firnê derketin ku hatine ha amade kirin niha em ê bibine dibistanekî û li wê derê nexweyî îdî. Ev vî karî hûn her roj dikin. Eri her nav hefte penj roja. Nava heftê pênc roja û her roj xwarinê dibin ji Dibin dibistanê. dibistanê û Belê. nava rojê. Nava rojê em dibin wira, em dibin datînivan ewa wan heyş xwe ew xwe belav dikin. Ew xwe Em amadek wek amadekirî em dibin çeman datînin ew ji xwe re dikirin belav dikin. xwarinên me ku îro xwarina şînê jî we çêkir. Erê, xwarina Ew şînê. jî amade bibû berî em derkevin ew jî bi vî şiklî dîsa dibine çin cî şînê ku derê ve yan jî dawet yan jî em Erê. bêjin mewlûdek tiştek hebe bu ya wê hûn ji were dibin ne? Yani erê him bi vî ev ji xwe rojane îva ev karê me nav hefte rojane penj roje. Şînê ji xwe şîn bê yan jî ez bêjim mewlûdek bê yan jî hindik cana mesela ez bêjim civînek bi tiştek bî jî cana mesela ez bêjim nan ji bo 5 kesî 7 kesî nan dixwazim. Em wê jî amade dikin û dibin ji wan dibin ciyê wan mesela ku derbe ew cana bê mesela can heye hindik kes dibin malbatî û mîvanê wan tê dibê ji me re 20 kes yan jî 15 kes ya 30 kes nan ji me re bişîne hani şîvê şîve dişinin cana ji bî havî jî mesela em dişinin karê me bî havî berdewam me
و نواروجی دبستان روزانه او تشتکی روزانه و ایدیجی ام لور چه دکن مثلا جی خوار نیجام چه دکن بوی آبی هم بلاج دکن جی نزیک به مثلا در دور نزیک بیش در و چند وقت دما تشکی دخوازن اما انا به موتوسیکلت من بروزانه دو کشی بی آبی دکارن يعني شخصي جي خوارن تكارن جي طبعا شخصي جي كارجه فلان و در دوری هن هم جوانا جي وك او سرویس سرویس هم دکن موتوسیکلت بیم هن دو کس تو حوالی مجلی ورد خبت مثلا چند ساعت داد ببین مثلا از بیش 11 شون داد دست پیدا که حتی سیا فلان در ورجی نانی مدار يعني از بیش شیف دخوازن چه بخوازن هم دشینن جوانا ده پیشروجی ده هیوی دکن و کاری مزم بکن يعني جي برفره بكن والله نيتك من وها هي يعني ام بيجن ايرو حتى انا او دبهني كي دمك شوندا دم مرا كاري كي نهد كي اولي بري بيشاخو باش نابينا دمك شوندا در باست بشوندا تو كيماسيه خودي بينت تجبو بيشكتنا تجبو تشت عندك هولداني مهنه نيتك ماجي هي يعني من كي بيا بيش بخم نيتك من وها هي شخو ما بري دوام سال قاب بينا يعني از بيجم ما بري دوام تاني هم روزانه در باس بکنم بج ضرری فلان نکن هم دارم بکن لی انا يعني حتى صالح که باش خیاده که دبیدی جفرشون ده عندك ارمانجی من نه بن مثلا شبه هم ويا پیش بخن هم جی خدا نسکنن اولی مدگوی ببی یا نبه يعني افکسین کارمند بون حتى ناتو تشکیوانی او مثلا بیجم کارکی ولا بلکه مقاله کس نخربتی بون يعني کارکی و هجمه چه نکرو لی آن هم دبین مثلا من کی خدی تجربهش بون من دو جربان السروي دبي بيشكتن هبن يعني ألمانيا ما أمين نظام يعني أم ورد فكر نيتك ما جوا هي أم دوجن جارم در باس باش بما إيلوني شوندا إيدي دبستان فلان بابا كاري ما إنك زاد تراو بابا جبوي عندك أبي إنك برفرة بابا عندك دبستان النهجي تخازن نام بدل مواكيرو مثلا كان كاس ده قدام بابا أمين كاس ده مثلا مجبور تويش عندك كارمان ده بقري اون کسی دیج بخرتن يعني ابي مزن بیانج تو جیا کی دوک يعني اورا ترينا کی دي دم عولي ما فكرتني نافاريو عندك نانين از بيجم شيفاج بو ابي ما فلان در دخست لي انا يدي تريناك عندك برفره دبه تريناك از بيجم قبستا وراجي تريناكش بو هيك دبه وك ابي هيك ام بيش بخن يعني جام جیا کی دوکن سلام جیا کی دوکن يعني وك دو شاخ دیجی هبه وک از بجم کارگاه دیجی هبه کی افجیان امنان مانجرا دبن باشتر به یعنی بو daha پیش بکوه ریا کو ام دچن هنک دریجه جبر وی صحبت آمجی هنک دریج دبه لبلی ام هم لسر خوارن و خوارنگهیه هم جی لسر قادا کده گلک مجار دا آخفم بکه سبحیره ولی سیستم خرابیه که مزن کرد ده هزاران انسان دوی روشه ده وی زحمتی کشاندن شکار هاتن آویتن و یعنی ام بیجن کاراساته که مزن بود دیلا قادا کده ده مثلا جواک چاوا وی پیشوازی کرد ام بیجن کسین کتخوازن کار بکن بخبتن وکی و وی işte bir rengi kare gibi meşinin piştgiri falan tiştek çey bu millet çavanezi bu. Ya el mesela evkesin sendikatına avetin wala tedi mesela Türkiye'li gelek bajara o hatına avetin çey bu. La amede خدي دركاتنا هي مثلا كاس شهر درانتين بينا مش بواتنا مفر نام بخون يعني خدي دركاتنا زياده جاي مثلا از بيجم دم قحقه يراش بونرا خدي دركاتنا كي لجي دوهانن مثلا قال كاس اول ماني ديجي مثلا كاس كي از بيجم هنكي كاسين جماعات فناناتنا برسكريكي وان ده زيدان ما خدي دركاتنا يوان كاس خدي لو درنا كيفن نكا خدي مثلا مالباتهم بخو برسكريكا لي ما جوي عليا ده لا نظام يعني وقت باجار عمد جوي عالي ده بقلق باش يعني دم جوي عالي ده انا تبيش قحقه ذكراش بوم او خدي درد كافنتين مثلا وقت سازيا ماجي قال كاس يعني بلكي انا حتى السر بياما بيانجي افكرتنا خدي دركتنا كشبو يعني از دوم سركه صدام وين سركه رشقها مثلا رشق ابوري
پرسکریکه یانا روش آبوری خراب ترکی یعنی گلک کارگه تی گرتن فلان لی مثلا سازیامه یعنی از بیشم خارنگه همه başbunavî ez dijim sedema yekem xwedî derketina ev kesên hatine ihraç kirin gelek sazî û ew lê xwedî derdikevin mesela tên li wir xwarinê dixwin hevalê me jî dixwin ev karan bi hemî saziye hene ji xwe ya hevalê me em bi hev re xebitîn yani tu tiştekî ew jî zane em weke hevin yani tu pirsgirêktina lê dema tu dinêre herkes tên mesela ez bêjim ana li wir هما تو بیش کدری تو بنره تو میزد که انسان تن لور خوارنه دخن یعنی خودی درکتنک زیاده و هی از ویل داجی فکرم یعنی ویل دا از بیش سعودا ما هی لامدی از ورد فکرم یعنی نعم ورن خوارنا خوش دینن اما اشخاص صحبت خو بردام بکنم مجال کی دی وگرن جی خوارنگه لور هم لطعم خوارنا جی بنیرن هم جی خوارنی کو درکتنه یک بیک بدن آسکرین جی بار کم هات نه آره جی ورای میکی درنگ جی هاتن چکیم درنگ جی کتنه لیت درنگ کتنه معفو بکنه نه کسی ام هاتن راوستگاه خوی یکم بلزگینی ام خوارنی خواه لور داتینن پیوسته ام هرن جهک دنجی خوارنه خو آنی بلاف کرن دو جیا تمام بو işe قدیا قدیا و ام در خوارنگ ام راحت ام برچی بونه ام هر نام ام هر نام انا خوارنگ ام بردام ما خوارنی خو بلاف کرن جارکی دین ام و دیگرن خوارنگهی حتی که ام چون و هاتن مشتریین خوارنگهی جی ایدی یک بی یک تین هر وها ام دبن شاهد کو لوی خوارنگهی دی سرویس کرنا خوارنه ده جی جداهی هیه هر کس خوارنا خو بخوا دیگره و لجهک والا رودنن و خوارنا خو دخون نها ایدی دور هاتمه ام جی تپسیا خو بگیرن و دست بخوارنا خو بکن بله تماشاوانین هیجا ایدی ام بر بداویه و هیدی تن ام چوم خوارنه خوی در و بلاف کرن ام نه هات ایدی ام جی خوارن بخون وقت نه اری وقت کرم کرد ایدی لیل بدری شکل کیدیجی تشبه کیدیجی هیا جبو خوارن گرتنه فلان herhalde مش خلکره نابن herkes خوارنا خود دیگره بخواد دیگرن و ام جی نه خوارنا خو جور بگیرن هر بخون جی هل بخون دیگه کرم که تو پیشوانیش بله که چه ام خوارن دیگرن او نواد نشانی مبدا هل بجیر کی جان خوارنی تربیه ام کانش تربیه خوارنه ما چه هنه ایرو ترشکه ترشکه باجانه کبابا بالجانایه او واجی امجی کد بیجنه قرنیارق زقلاشتی باجانه قلاشتی tamam bilaj mera tişteki çektim fazın tamam ajibin yerin kaçağı eri biraz vara gişteki ev bike gişil serebi hatta andık tırşık eji ev bike bira bral gişi kefçi ev ما خوارنا خو گرت و ام دچن سر سفریا خو شخو هیدی ام بر بداویا برنامه و جیتین
لێ ئەم سوحبەتا خۆ لەسەر سفرەیەژی بەردەوام دکن. بله تماشاوانین هجا ایدیم هاتن داویا برنامه خواه ایدینها میخوارنا خواه بخون ویدره خوارنگه ها امکچیلر بون ایرو امل آمده دنوا برنامه ده جیم آنی زمان افدر به ارتاقیا بشریکیا گلک کسین کج سازین دولتی هاتنه اخراج کرن آوابیه که صبحی سبب مریه مرا علی قدر دبه ام سپاس دکن ام بونه میوان که مصطفی ام هاتن سر ماسایی جرونشتن ما ترحتز نکن انشالله ما تعاجز نکن انشالله نه سر چوان صافی سپاس دکن خوارنین کل بدری تنه چکرین وقت ما آنی زمان جبو در و جیتین چکرین جبو ور جیتین چکرین شاید دما نیورو بو بر معانی سر اکرانی وجی قدرک قلا بالغ جی چون هاتن جی هیه مجی خوارنا خواه گرت دستی خواه ام هاتن ام رونشتنه هم هنک سر بحثا خوارنا جی بکن اول ویدری خوارنا بالنجان هیه یا بیجلی بالنجان کبابا بالنجان کبابی ترشکه ترشک و برنج سر رز شیرانیه بله افجی خوارنا کو بدیسا بالجان بالجان کلشاندی هم دیگه ایرو منو اف بود روزیم دی مثلا başka چی خوارنه دی چی Yo her mesela az bir cür be cür yani ya mesela az bir galak tiştanım çeydik. خوارنه با آب پرانی چی دیکن Goşte kaliyem çeydik az bejim vaki mirişka pirzola falan tişte var. Tişte cana meyirli ber çeydi ve az bejim cür be cür hey yani. yani çar çeşit خوارن اون dedim Rojanım çar çeşitleri. Rojane yani herkes kare bir çar çeşit Yani ana mesela ben yemer. şiranil bere Devli bere. O düdüci az bejim orijinal o rızyanji az bejim savare. evji خوارنا şine bu ye kuyro vejbo Akıl he. şine amade kirbu ev çu Evçu he. ev çu me henek şey me خواستم طعمای بنیرن راستی جی قلیای باش خوش خیات که ولی ام سپاس کنج بوه Hem ji spas dikim. ویرو قدرک مرا علی قدر بون هنکی نوک ایشو کاری وده انشالله ام نبونه آستنگی نه جبر کو على بالغیه که هبو Türkiye خوش بون ji برنامه spasiya dikin hem jî. ام بخوازم تماما جی بنیرم پاشه می خاطری خوشی بخوازم کام بنیرم Fermo kerem ام بنیرم خوارنا و چا چی بیه ترشی وەک ما ئانی سەر ئەکرانین وە ئیرۆ ئەم بە بەرنمەیەک جودا بوەرە بوون. Divê bernameyê de ji çêkirina xwarinê bêhtir me xwest em hinek li ser ked û berxwedana kedkara bisekinin. Em hêvîdarên we demekî xweş bi me re derbas kiribe. دستی و صاحبه ام سپاس کنج بوه spasiya dikin. ایرو ام بونه میوانه و وجی مازوانی یک باش مره کردم سپاس کن Hem jî keyf xoş bun. سالی بله تماشاوانین هجا وکی ما آنی زمان ام لآمده بون لخوارنگه ها امکچیلر کجهلا کتکارین آمده و هاتیه آوا کرن مدام ام هیویدارن وجی دمکی خوش مره در باز کر ما ایرو مگو برنامه کی جدایه ام خوارنه کی ناگرنه دست وی جوره چیناکن ام دخوازن کدا کلوه داره تی به پیکانین ام ویا بین سر اکرانین و هر وها ویا بوره پارو بکنج بو ویا اوی ام لوه داره بون حتی برنامه کی دی من نوا خیر و خوشی ده دم باش نها میدی خوارنا خوب